Abaana abazaire n'abarorerezi b'abaana ninyowe Alinaitwe Francis omusomesa oba lecturer ha Multitech Business School kandi ndi head wa department ya marketing. Nitubatabarukia kumaraho naitwa mwaka gw'okusoma gwe 2023. Nitubasabira nti Ruhanga barabye mukurungi habwe bire bisigareyo kwika mwaka 2024. Nitubatangira nyo nabakuja kusaba ebikaro ha Multitech Business School ho ma campus nitusangwa hakalina ya diocese hakisahe Samagi tukinguranye nkyakara 2 mpaka 11. Nitubasaba mukubani mu rubata agenda kujya kuze biro bikuru abako rubata agenda mbyaro na harayiro ko mu rubate ni mwegendereza muhike kurungi kandi niko mwaka tugutahemu itona tuli bomezi kandi tuli no businge. Ruhanga alinde.